turabashuhuje bakunzi baberwa TV. Muri aka kanya tuje kwisubiza igisubizo cyanyu mwatubajije nk'abashuti bacu. Abashuti bacu mwifuje yuko twabagezaho kubera umwanya mukeya murimo kugenda mubura, twabagezaho ikusanyirizo cyangwa se ihuriro ry'amakuru avugirwa kuri YouTube. Muri aka kanya rero ikifuzo cyanyu ni nk'umwanzuro kuri twe, twifuje gukora iyo kusanyirizo cyangwa se makuru ki kuri YouTube. Twavuze ngo ni makuru ki kuri YouTube, makuru ki kuri social media, makuru ki kuri YouTube, mugiye kuyagezwaho na Ufitinema Clement. Tugiye kubanza tubasobanurire abahedinze YouTube. Abahedinze YouTube turabanza tubabwire King of YouTube akaba ari uwo bita Sabe. Ku banyamakuru bandi bavuze ko umwami wa YouTube ari Sabe wa Isimbi TV. Twongere tubabwire perezida w'imihanda, akaba perezida w'imihanda ku batari bamuzi ari Rwema, ufite ikinyamakuru cyitwa Rwema Solution. Twongere tugaruke kuri makuru ki kuri YouTube. Makuru ki kuri YouTube byagaragaye ko kuri YouTube bavuze ko perezida w'amatiku ari Ezekiel uhagarariye Kiranuka TV. Ibyo ni byagiye biva ku ba YouTubers cyangwa se ku bafite ibinyamakuru runaka, kuko mwatubwiye ngo tubagezeho amakuru yose. Twabanje rero kubanza kubasobanurira abahedinze, aba YouTubers bahedinze n'ibyo bahedinzemo. Amakuru yacu tugiye kubayahera rero mu gice cya iyobokamana. Reka duhere amakuru yacu mu gice cya iyobokamana, ubwo hagati y'abapasiteri babiri rwambikanye, ari we Pastor Mutesi ndetse na Pastor Claude. Ngo barapfa iki? Barapfa yuko umwe yasabye undi akamwima, undi akavuga ati waramaye ngwino twihane. Ku ruhare rwa kuri Pastor Mutesi yaratangaje, aravuga ati nta kindi ndi gupfa na Pastor Claude, turi gupfa yuko yansabye nkamwima. Ubwo ngo yari yamugeneye ishakoshi nziza ndetse n'urukweto rwiza, yanamwemereye kumugurira ikanzu y'ibihumbi 150 ngo bajye kubirangiriza i Muhanga. Pastor Mutesi aramushwishwiburiza, bivamo nk'insiriri yo kuba Pastor Claude ari kumuvuga byinshi mukomeje kumva kuri YouTube. Pastor Claude akaza avuga ati Mutesi wibeshya, ngwino twihane ibyo twakoze, ngwino twihane. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki kuri social media, makuru ki na Ufitinema Clement. Turakomeza tubasobanurira ku ruhare rwa Pastor Claude. Pastor Claude yavuze ati ngwino twihane, twarabikoze, twabaye abanyabyaha. Nkaberwa TV tukibaza tuti se kwatura bisigaye biza kuri social media cyangwa se bisigaye bikorerwa kuri YouTube? Icyo ni ikibazo, mwandike muri comment mutubwire niba kwatura byaravuye mu rusengero bikaza muri YouTube. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki kuri social media. Niri ni ikusanyirizo ry'amakuru yose mwasanga ku macano menshi agiye atandukanye, nkuko mwadusabye ngo tubakorere incamake. Mwe bashuti bacu mutari kubona umwanya wo kuzenguruka ama YouTube cyangwa amacano, ikifuzo cyanyu abari nk'ihame twabikoze. Makuru ki kuri YouTube. Twongereye tugaruke mu gice cya nanone cya iyobokamana, ubwo hagati y'abahanuzi babiri rwambikanye. Aba bahanuzi ni bandi? Kandi aba bahanuzi twari tubazi nk'inshuti magara, kuko bari barafashe amacano yabo barayakombina, basa nkaho bayagize umuyoboro umwe. Mu bigaragara umwe muri we yarivugiye ngo izi cano ntabwo zizigera zitandukana. Uwo akaba ari umwe witwa Ezekiel, aravuga ngo izi cano ni agati gakubiranye nta kizadutandukanya. Twatangajwe no kubona amakuru hagati yabo rwambikanye. Abo bahanuzi kandi bose bafite ibinyamakuru bahagarariye. Mwakwibaza ngo ni bande? Hagati ya Ezekiel ndetse na Karosi rurambikanye, ubwo Ezekiel wa Kiranuka TV ndetse na Karosi wa Karosi TV rurambikanye. Karosi ati hari iminsi nagutunze, hari iminsi nakugaburiye agatukura ariko kaboga cyangwa se inyama.
Ezekiyeli nawe aragaruka amusubiza akaruso, ubwo yavuze afite agahinda kenshi, agerageza no gusobanura amateka ye avuga ati ngewe mufite icyo mushobora kwivuga, ariko ngewe ndi nyakamwe, ndinzwe n'Imana yo mu ijuru, kuko Imana yarandinze mu gihe cya jenoside. Abivuga neza cyane avuga ati ngewe ndi umwana w'Imana. Muri ayo magambo yakomeje kumubwira ati rero nta kintu muzantwara, Imana irandinze, ndetse asobanura na byinshi, ariko yari yavuze ko hari igihe yigeze gutanga agatukura no kugaburira Ezekiyeli. Makuru ki mu binyamakuru twari turimo tuvuga kuri Karosi, makuru ki kuri Berwa TV, makuru ki kuri social media, ntimucikanwe kandi mukomeze mukande subscribe, share na comment. Turakomeje tubabwira amakuru agezweho. Ubwo Ezekiyeli yaje nawe amusubiza aravuga ati warakoze kuntunga, warakoze kungaburira, ariko Imana yagushyize hasi yanjye kubw'umushahara ndi guhembwa muri iyi minsi, ntabwo wanyigezaho. Ezekiyeli niko amusubije n'ijambo rikomeye cyane, aramubwira ngo ntabwo ndi ingaruzwa muheto y'iwanyu. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki ku binyamakuru, aho ni mu gice cya iyobokamana, kandi aba bantu bose tubazi nkaho bari abahanuzi, tubazi nk'abahanuzi, tubazi nk'abatambyi b'Imana, tubazi nk'abakozi b'Imana, tubazi nk'abahanzi, tubazi nk'abayoboye amagurupe y'abasenga, tubazi mu gice cya iyobokamana, tukabona nka Berwa TV bitari bikwiye. Hagati yabo hari hakwiye ubumwe, be gukomeza gusebya izina ry'Imana Data yacu ishobora byose. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki kuri social media. Amakuru yacu reka twongereye duse nkaho tuvuye mu gice cya iyobokamana, twigarukire mu buzima busanzwe. Hari kuvuga inkuru y'umwana muto cyane wiga mu wa 2 primaire, ubwo mama we yamusigiraga umwana muto cyane, akamubwira ngo ntujye ku ishuri. Umwana agahita afata umwanzuro wo kumukarabya, akamutekera n'igikoma, akamuheka, akamujyana ku ishuri ati ndiga muhetse. Uyu mwana rero byaje kuba byagenda neza, ubwo yahembwe igihembo cy'inashyikirwa, akaba yagihembwe ndetse n'umuntu ukomeye nka Kenisi tuzi nk'umukire, nawe yagize icyamugenera. Uyu mwana rero ni icyitegererezo. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki kuri social media. Amakuru yacu reka twongereye tugaruke ku mupolisi nawe uri gutreninga nk'umupolisi w'indashyikirwa, ubwo akana kaje kakamugwa mu gituza kakamubwira kati ndifuza kuvuza mu ifirimbi, uwo mupolisi akakemerera kuvuza mu ifirimbi. Uyu mupolisi yongeye kugaragara mu bikorwa byiza cyane, ubwo yatangaga umusada cyangwa ku modoka yari ipfuye hafi aho, yongeye kugaragara arimo gusunika imodoka yambaye n'iniforme. Ni ibintu byagiye bikomeza kunezeza abantu cyane, ni ibintu byagiye bituma abantu bakunda igihugu, ni ibintu byagiye bivugisha abantu amagambo menshi. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki kuri social media, muri kumwe na Ufitine Clement. Dukomeje makuru yacu tubabwira ko umupolisi byakomeje kuvugwa kuri YouTube yuko hari ibihembo yagenewe, nawe yabaye umupolisi w'indashyikirwa, kandi hari n'ukuntu hari amapeti bari kugenda ashobora kongezwa muri iyi minsi. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki kuri social media. Twongereye amakuru yacu tugaruke tubatangariza amatora agiye kuba. Amatora agiye kuba rero dushimiye ko kuri YouTube hasohotse ko muri uyu mwaka wa 2024, kandi ariko kuri ishyaka FPR Inkotanyi, umuryango mugari abanyarwanda n'abanyarwandakazi tubarurwamo, warangije gutanga umukandida. N'ibyishimo kuri twe, n'ibyishimo ku banyarwanda. Hari abanyarwanda batari bazi yuko barangije gutanga umukandida. Uwo mukandida wakwibaza ngo ninde mukandida ugiye guhagararira abanyarwanda n'abanyarwandakazi kubabera umukuru w'igihugu. N'ubundi nk'ibisanzwe nyakubahwa Excellence Paul Kagame, intore ibarusha intambwe, intore idashyikirwa, yatwemereye kongera kutubera umukandida. Ni ibintu byashimishije abanyarwanda benshi, kuko kubw'impamvu ze bwite byashobokaga ko yatubwira yuko
atazongera kwiyamamaza, bikaba akababaro ku banyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, ariko ni ibyishimo ku banyarwanda n'abanyarwandakazi, kuko benshi mu rubanda nyamwinshi cyangwa abanyarwanda nk'abanyarwandakazi bisanga mu muryango wa FPR Inkotanyi. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi benshi twisanga muri uwo muryango, kandi uradushimishije. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki ku binyamakuru, mukore subscribe, share ndetse na comment. Makuru ki ku binyamakuru, makuru ki kuri YouTube. Naha amakuru yacu tuyashoreje, ntakagaruka, kandi subscribe, share na comment. Aya makuru ye kujya gucika umunsi ku munsi, nakagaruka. Murakoze, mwari muri kumwe na Ufitine Makrema kuri Birwa TV. Makuru ki kuri YouTube, makuru ki kuri social media, nakagaruka. Ciao ciao.